Abakunzi ba Mountain TV Rwanda ndabasuhuje akana kanya tubagezaho amakuru y'ikinyarwanda haba hano mu Rwanda ndetse no mu karere no ku isi yose muri rusange. No kuvuga ngo hakurya y'amazi magari yomvuza amazi magari ujye wumva inyanja. Reka dohere mu gihugu cy'Ubwongereza. Wari Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Liz Truss yeguye ku mirimo ye nyuma y'ukwezi n'iminsi 15 atorewe uyu mwanya ngo asimbure Boris Johnson wahoze kuri iyi mirimo. Mu Rwanda ndakubwira ko Straton Musoni wahoze ari umuyobozi ukomeye wa FDLR agiye kuza gutura mu Rwanda avuye mu Budage. Muri Kongo Perezida w'iki gihugu Tshisekedi Chilombo Antoine Felix yabwiye umwami Charles wa gatatu icyo yifuza ko amusabira u Rwanda kubijyanye na M23 ikomeje kujujubya uburasirazuba bw'igihugu cye. Naho umuyobozi wa OMS yaburiye isi ko genocide iri gutegurwa muri Tigray kandi igihe cyamaze kuba gikeya kugira ngo iyi genocide ihagarare. Naho abanya-Ukraine benshi ubu barifuza ko intambara yabo n'Uburusiya ikomeza kuzageza bayitsinze. Aya makuru hamwe nani ntakubwiye reka ngaruke nyakuramburira mu kanya. Amakuru yacu reka tuyahere hakurya y'amazi magari aho Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Liz Truss yeguye ku mirimo ye nyuma y'ukwezi n'iminsi 15 atorewe kuyobora ubwami asimbuye Boris Johnson nawe weguye. Liz yeguye nyuma yaho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Ubwongereza Suella Braverman nawe yari yeguye hakabaho ibikorwa byo kugaragaza uburakari mu matora yo mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Mu ijambo yavugiye ku biro bya Minisitiri w'Intebe Downing Street, Truss yavuze ko yamenyesheje umwami Charles ko yeguye nk'umukuru w'ishyaka rya Conservative. Truss yeguye nyuma yo gutakaza igitinyiro cye cya politike nyuma yo kwegura kw'abaminisitiri be babiri bakomeye no gutakarizwa icyizere n'abadepite be hafi ya bose. Truss abaye Minisitiri w'Intebe umaze igihe gito ku buyobozi mu mateka y'Ubwongereza. Ishyaka ry'abaharanira impinduka Conservative mu Bwongereza ryatoye Liz Truss nk'umuyobozi waryo mu ntangiriro z'uku kwezi gushize asimbura Boris Johnson, bituma yemererwa kuba Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu. Icyo gihe Liz Truss wari usanzwe ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza yatangaje ko yishimiye kuba yatorewe kuyobora ishyaka ry'abakonservative gusa ntiyatinze kwegura kubera igitutu. Liz Truss yabaye Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza wa 15 nyine akaba yamaze kwegura ku mirimo ye. Twerekeze hano mu Rwanda. Straton Musoni wahoze ari Visi Perezida w'umutwe wa FDLR agiye kuza gutura mu Rwanda nyuma yo gufungurwa, ndetse amakuru yemeza ko azagera mu gihugu mu minsi mikeya iri imbere. Muri Nzeri 2015 nibwo Inyase mu Rwanashyaka wari Perezida wa FDLR na Straton Musoni wari umwungirije bakatiwe n'urukiko rwa Stuttgart gufungwa imyaka 13 nk'uko bakurikirana. Bashinjwaga kuba baratanze amabwiriza yo kugaba ibitero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hagati y'umwaka wa 2008 n'umwaka wa 2009. Mu gihe igihano cyari cyakatiwe Musoni cyemejwe mu bujurire, imyaka mu Rwanashyaka yagombaga gufungwa yo yakuweho kubera ko umwanzuro wafashwe na ruriya rukiko rwamukatiye yagaragayemo amakosa. Mu Rwanashyaka na Musoni babaga mu Budage aho bari barahawe ubuhungiro. Bashinjwaga ibyaha 26 byibasiye inyoko muntu n'ibyaha 39 by'intambara. We na Musoni batawe muri yombi mu mwaka wa 2009 mu Budage bashyikirizwa urukiko rwo muri iki gihugu mu mwaka wa 2011. Musoni yavutse mu mwaka wa 1961 atura mu Budage kuva mu 1986 aho yakoreraga mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ni naho bahurizaga ibikorwa bya FDLR. Amategeko u Rwanda rugenderaho kuri ubu ngubu ateganya ko nta muntu ushobora gukurikiranwa kabiri ku cyaha kimwe cyafashweho icyemezo n'urukiko. Musoni agiye gutaha mu gihe sebuja mu Rwanashyaka wari ufite imyaka 56 yaguye muri gereza
atarangije igihano mu mwaka wa 2019. Mu yandi makuru, abagabo batandatu bahoze mu mutwe w'inyeshyamba za FDLR none kuwa kane bagejejwe mu rukiko i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda ngo biregure ku byaha baregwa. Gusa urukiko rusanga abunganizi babo bakwiye gucibwa amande. Aba bakuriwe na General Leopold Mujyambere hamwe na Colonel Joseph Habyarimana alias Sophine Machebo bafashwe mu myaka ishize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda. Aba bakuriwe na General Leopold Mujyambere hamwe na Colonel Joseph Habyarimana alias Sophine Machebo bafashwe mu myaka ishize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo boherezwa mu Rwanda. Baregwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe, kuba mu mutwe w'iterabwoba n'ubugambanyi. Bo bahakana ibi byaha baregwa bishingiye ku bitero FDLR yagabye ku Rwanda. Bahawe umwanya. Abaregwa bavuze ko bamaze amezi abiri batabonana n'abunganizi babo mu mategeko, basaba urukiko gusubika urubanza bagahabwa igihe cyo kubonana nabo. Abunganizi babo basobanuye ko gereza ya Kigali y'Imageragere itabahaye inyandiko z'urubanza kugira ngo bashobore kuziganiraho n'abakiriya babo, ndetse ko itaborohereje kubonana nabo. Abanyamategeko bavuze ko nta n'ubushobozi bari bafite bwo gusohora izo nyandiko, ibyo bita printing mu ndimi z'amahanga, kuko ari nyinshi cyane, ko basabye ubufasha urugaga rw'abavoka bakaba babutegereje. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibivugwa n'ababunganizi ari ugutinza urubanza kuko inyandiko z'urubanza ziri muri system y'ikoranabuhanga y'urukiko aba baburanyi bose bahuriraho. Nyuma yo kumva impande zose, urukiko rwavuze ko ibyo ababunganizi bavuga nta shingiro bifite, kuko ngo bahawe umwanya uhagije wo gutegura kwiregura kw'abakiriya babo. Urukiko rwavuze ko bagize ubushake buke rubahanisha gutanga amande y'ibihumbi 200 y'u Rwanda, kandi ko batemerewe kugira urundi rubanza bajyamo batarayatanga. Naho urubanza rw'abaregwa rwimuriwe tariki ya 29 Ugushyingo mwaka wa 2022. Twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje gukubita hirya no hino asaba ko amahanga yasaba u Rwanda guhagarika gukorana n'umutwe wa M23 washegeshe uburasirazuba bw'igihugu cye. Nubwo u Rwanda rwahakanye kenshi ko rufasha uyu mutwe, nawo ukabihakana, Perezida Tshisekedi ntiyanyuzwe, ahora asaba ko amahanga yamufasha kurwumvisha. Perezida Tshisekedi uri i Londres mu Bwongereza mu kiganiro yatangiye mu ihuriro rya Afurika ryateguwe na Financial Times yavuze ko mu burasirazuba bw'igihugu kiwe cya Kongo iki gihugu hamaze gupfa abagera mu mamiliyoni kuva jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yaba. Yavuze ko uko ibintu byifashe uyu munsi, ukuri guhari ari uko habaho gusaba u Rwanda guhagarika gufasha abarwanyi ba M23, kandi ko nta wahisha ko u Rwanda rwateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi yasabye umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu gukoresha ijambo afite mu muryango wa Commonwealth, agasaba u Rwanda guhagarika guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Naho muri Ethiopia ibintu bikomeje kuzamba. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko amazi ari kurenga inkombe kugira ngo isi ihagarike jenoside ishobora kwibasira abatuye mu ntara ya Tigray iherereye mu majyaruguru ya Ethiopia. Tigray ari nayo Tedros avukamo imaze imyaka 2 mu ntambara hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za TPLF zigamije ubwigenge bw'ako gace nyuma yo gushwana na guverinoma ya Abiy Ahmed. Kuri uyu wa gatandatu i Geneve, Tedros yavuze ko isi isigaje amahirwe make cyane yo gukumira jenoside muri Tigray. Yashimangiye ko nta handi hantu ku isi abantu bamaze imyaka 2 bagoswe, kandi ko amahirwe asigaye ari make cyane ngo hirindwe iyi jenoside. Yavuze ko kuri ubu ibiribwa n'ibijyanye n'ubuvuzi byahagaritswe kugera muri Tigray bikozwe na leta ya Ethiopia nk'uburyo bwo kurwanya abo batavuga rumwe bahatuye. Guverinoma ya Ethiopia imaze igihe ihakana ko itigeze ihagarika ibikorwa by'ubutabazi bigamije gufasha abakuwe mu byabo n'intambara muri Tigray. Iperereza ryakozwe na komisiyo irimo intumwa za Loni n'iza leta ya Ethiopia umwaka ushize
byagaragaje ko impande zombi ziri mu ntambara zakoze ibyaha bishobora kuvamo ibyaha by'intambara. Muri iki cyumweru ingabo za Ethiopia ku bufatanye n'iza Eritrea zafashe imijyi itandukanye muri Tigray, bitera impungenge ko abasirikare bashobora kuzahohotera abo baturage batuye muri Tigray. Leta ya Ethiopia ishinja Tedros gushyigikira inyeshyamba zo muri Tigray, nubwo we avuga ko ikimuraje ishinga ari ukuvugira abavandimwe be n'abaturage bose bari guhohoterwa muri ako gace. Amakuru yacu reka tuyasoreze mu gihugu cya Ukraine. Abangana na 70% by'abanya-Ukraine bifuza ko intambara igihugu cyabo kirwana n'Uburusiya ikomeza kugeza igihugu cyabo cyegukanye intsinzi. Iyo mibare yavuye mu bushakashatsi bwakozwe bugamije kumenya uko abaturage ba Ukraine babona intambara igihugu cyabo kimazemo iminsi n'Uburusiya. Ubwo bushakashatsi cyangwa se sondage bwakozwe mu kwezi kwa cyenda. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko 91% by'abanya-Ukraine bifuza ko intsinzi yabo yazakurikirwa no kwisubiza uturere Uburusiya bwambuye Ukraine harimo n'akarere ka Crimea. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi bije bishimangira ibyo Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze, yumvikanisha ko atiteguye guca mu nzira y'ibiganiro kugira ngo intambara n'Uburusiya irangire igihe cyose Vladimir Putin azaba akiri perezida w'Uburusiya. Ubu bushakashatsi bwasuzumye ikindi kibazo cya kabiri cyo kumenya urugero abanya-Ukraine babayeho bishimye. Abasubije bavuze ko babayeho nabi cyane. Icyizere cyo kuzongera kwishima bakakibona mu myaka 5 iri imbere. Abajijwe kandi gutanga amanota ku bayobozi ba Amerika, Ubudage, Ubushinwa n'Uburusiya, bashimye ubuyobozi bw'Uburusiya ni 0.5%, naho abashimye ubw'Ubushinwa ni 14.5%, naho bagaragaje ko 36% abo bashinwa bashimwaga mu mwaka wa 2021. Ubudage bushimagizwa n'abanya-Ukraine ku bice 46%, mu gihe mu mwaka ushize bwari ku bice 48%. Amerika nayo abanya-Ukraine bayihaye 66%, mu gihe mu mwaka ushize yari yabonye 37%. Abakunzi ba Mountain TV Rwanda ndabashimiye, tugeze ku musozo w'amakuru twari twabateguriye, ariko mbere yuko mbasezeraho reka mbibutse ingingo z'ingenzi twibanzeho. Wari Minisitiri w'Intebe mu Bwongereza Liz Truss yamaze kwegura ku mirimo ye nyuma y'iminsi 45 gusa atorewe uyu mwanya. Naho mu Rwanda twabwiye ko Straton Musoni wahoze ari umuyobozi ukomeye wa FDLR agiye kuza gutura mu Rwanda avuye mu Budage. Perezida Tshisekedi yabwiye umwami Charles wa gatatu icyo yifuza ko amusabira u Rwanda kubijyanye na M23 ikomeje kujujubya uburasirazuba bw'igihugu cye. Naho umuyobozi wa OMS yaburiye isi ko genocide iri gututumba muri Tigray kandi igihe cyo kuyihagarika kiri kugenda gishira. Abanya-Ukraine bo benshi ubu ngubu barifuza ko intambara bahanganye niyemo n'Uburusiya yakomeza kuzageza bayitsinze. Reka ngushimire rero wari udukurikiye kuri Mountain TV Rwanda, nkubwire ko andi makuru ari ku munsi w'ejo isaha nk'izi ngizi yakugezagaho ndi Joseph Iradukunda. Reka twongere mu bindi biganiro kuri iyi channel yacu.